I-EFF itsifuna mengameli Ramaphosa ehle esikhundleni sakhe ngalesikhathi liphenyo mayelana nemali yethu eplasini lakhe lisachubeka. Indvuna yelitiko letasekhaya Dr. Aaron Mtsaleli yetfule ngalokusemthethweni ihlelo lekucala labogadi bemincele yakuleli. I-Banyana Banyana kufuneka idlale ngetikhandla nayitobukana neTunisia lamhle ebusuku emidlalweni womkhumulajezi we-Africa Cup of Nations yabomake. Kwaba mnanzi kuphinde sihlanganise Tindzaba tesiswati la SABC wana sikubingelele wena wekunene sikwamukele. I-EFF ithi ifuna mengameli Ramaphosa ehle esikhundleni sakhe lelicembu selihlele kuya etinkantolo ngenhloso yokuthi kwenziwe luphenyo mengameli aphendvule ngalokubanjwa kwenkunzi eplasini lakhe iphalaphala eLimpopo. Kulesigameko kwetshiwa emamiliyoni eMadola kepha mengameli amange yavule licala ngalesendo. I-EFF ayigobi phondo kwilingelayo lokuzama ukunyanzelisa umongameli Ramaphosa asuke ofisini kokujikeleze umba wepharapara. The EFF will approach the courts of South Africa to compel the South African Reserve Bank, the South African Revenue Services, the Financial Intelligence Center, and Ramaphosa to honestly answer to all the questions we have sent to them. Lombutho uthi uzawuqoqela inkundla zamatyala ngelifuna unyanzelisa iParliament ukubana yenze uphando okugabalala ngesitholo zolwaphulo mthetho esijamelene noRamaphosa ukuqinisekisa ukubana uyasuke ofisini. The EFF will approach all political parties in Parliament, including the ANC, to engage on a motion of no confidence against Ramaphosa as a president of South Africa. Lombutho uthi unoluvo lokubalwa kaRamaphosa kanasizathu sokuba angafuni ukuphendula izitsholo ajamelene nazo ngaphambi kobana afunyanwe netyala. Kubonakala ngathi usaza konyuka umgama ngakumongameli Ramaphosa ukuba ngabe i-EFF yaphumelela kwelinyathelo layo lokuzama ukumdudulela ngaphandle kweofisi besebenzisa iParliamente. Akwaziwa ukuba yawuzala nkomoni na. Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng. Indvuna yelitiko letasekhaya Dr. Aaron Mtsaleli yetfule ngalokusemthethweni ihlelo lekucala labogadi bemincele ngaphasi kwemthetho we-Border Management Authority Act. Bangemakhulu amabili bologadi laba etfulwe etindzaweni letivuta-ke emnceleni losemkhatsini weNingizimu Afrika neleZimbabwe. Mtsaleli uthi baceceshwe ngelizinga lelisetulu futhi bayabati bomcoka bemsebenzi wabo. Leli hlelo-ke letfulwe ehekeni leMusina eLimpopo. Indvuna yelitiko letasekhaya Dr. Aaron Mtsaleli utfule ngalokusemthethweni ihlelo lokuqinisekisa kusebenta kahle kwemncele yakuleli i-Border Management Authority Program emnceleni i-Bedbridge dvute nasemusina eLimpopo. Mtsaleli utfule lelicembu lecala labonogada. Litiko letasekhaya lithi labonogada batawusebentela etindzaweni letibalwa njengaletiinkinga kulomncele. Lithi leli langa lelibalulekile kulwisana nebantfu labangena kuleli ngalokungekho emthethweni. We are advancing our war on illegal immigration. This is a huge milestone in our quest to secure the integrity of our border environment. Mtsaleli uthi labonogada batawuqinisekisa tekuphepha kulomncele nekuthi wonke umuntu longena kuleli ungena ngalokusemthethweni. They are not being deployed at the borders to stop people from coming into South Africa. No, South Africa is welcoming. It's welcoming to people. But the border guards are there to insist without any apology and without fear, favor and prejudice that anybody entering South Africa must do so legally. Wafungisiwe labonogada ngaphambi kwekuqala umsebenzi lomkhulu wokuqinisekisa kuphepha kulomncele. Have the courage to challenge any behavior that is ethically out of character and hold ourselves and fellow border guards accountable for our actions. Ingivuselelo lobisi kuTindzaba te-SABC ngibika ngiseJozi. Kulandzeleke kwetfulwa kwemthetho i-Border Management Act sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe ngekubona kwakho utawusebenta yini lo mthetho. Ngicabanga ukuthi lolu daba njengoba selusukunyelwe na umnyango wasekhaya izosombululeka le nkinga lena. Imvele ngempela kumele iphephe ngokwanele igade uvikela nje into eningi njengokungena kwabantu ngokungemthetho kuleli kanye nobugebengu nje kuningi kakhulu izinto ezonakala uma imvele ingavikelekile ngokwanele.
izindaba ezinhle kakhulu lezi msakaze esikade sikhala ngazo kufanele iqine imngcele kuqine even la sebengaphakathi sibone iminyango neyezokuphepha sibone ingenelela ilekelela umnyango wezasekhaya. Akunanto inawunceda mina nisayazi bakufanele kwenziwe ntoni. Kubekwa amasotsha ayanyotywa bawela abantu. Kubekwe security ziyanyotywa, kubekwa amapolisa ayanyotywa, kubiwa ngocingo bayaliqhawula. Into efanele yenzeke umhlamba ngake bazame olukelo umbane ucingo. Umhlamba ngabhetele asiyazi ngoba ayikunzima eyona nto imoshayo kukubribe kwabo. Uhulumeni akaqale ngaphakathi ekhiphe wonke lamazamba nabonile azobolisa namanye. Laba abathatha ama-bribe abantu bangaphandle abangena emngceleni bafasa ngongemthetho la yibo kumele besuke kumnyango kuzokwazi ukuthi kulungiswe iy'nkinga zokungena abantu kuleli. Abakhiphe abantu bangaphakathi ama-official kuqala. Angiboni nje kuzokwenza ushintsho ngoba sekuneminyaka umphakathi ukhala ngalento futhi mangabe kuwumphakathi okhala ngale mngcele kube ngathi siyabandlulula omakhelwane bethu. Kodwa mase kuyiba abaholi kuzobe ngathi likhula beza nalo kube nesasasa emva kwalokho kuthuleka. Imibono ke yebabukeli i-SABC angeke ithwese ngidiphendulela ngayo. Mapalane jikelele we-I-APC lophuma ke esikhundleni Tindzaba uthi imnyendo umsebenzi lekufute wendiwe ngelenhlangano emakhomanisi kulwisana nekweselakala kwemsebenzi kakhulukati kubantu labasha. Tindzaba utsi kufanele kuthuthukise timpilo tetisebenzi netakhamuti takuleli. Tindzaba bekakhuluma kunkomfa ye-15 yalenhlangano libanjelwe eBoksburg lapha eGauteng. Yaqhubeka inkomfa ye-15 yenhlangano emakhomanisi e-SACP eBoksburg empumalanga nesifundza seGauteng. Mapalane jikelele we-SACP lophuma ke esikhundleni sakhe Tindzaba utshele labahambele lenkomfa ukuthi noma ngabe emalunga lenhlangano amshayela lihlombe ngemsebenzi wakhe lomuhle lawendile kule nhlangano kusenento kufuthi kwendiwe kuthuthukisa timpilo tetisebenzi netakhamuti takuleli. Tindzaba uthi angeke kufihle ukuthi inhlangano lebusa kwe-ANC nayibuka netinkinga tangekhatsi. After nearly 3 decades, comrades, life for the working class and for the broader majority of South Africans is in crisis. And the burden of this crisis hits women and working class women in particular hardest. It is no secret that the momentum of our national democratic struggle has stalled on many fronts. In some respects, the NDR is in reverse. It is no secret that our leading alliance partner, the ANC, by its own admission, is facing major internal challenges. Mengameli kosathu zingisa losi uthi kukhuluma ngelishintsho kude politika ngeke kulethe tinguquko etinkingeni letibukene takhamuti takuleli tokuswelakala kwemsebenzi kungasebenzi kahle kwetinkampani tembuso nenkohlakalo lehlasele lelive. We want to say to the South African Communist Party 15th National Congress that comrades' revolutionary slogans may give us indeed warm and fuzzy feelings, but they will not address crisis of unemployment. They will not address collapsing state-owned entities. Nzimande uthi kufanele kulwisane netibalo letisetulo tibantfu labasha labangasebenzi. Ngingivuselelo lobisi kuti Tindzaba te-SABC ngibika ngiseJozi. Kusesenjalo netitfunywa letivela kulamanye amave betikhona kule nkomfa njengoba tithi umnotho wamhlaba wonke ubukene nekwentengantenga nempilo ngalokunjalo seyiyabida. It's clear that capitalism has failed. This is why this Congress and the other congresses of communist parties that will happen after this Congress must speak around the question of rebuilding our economies, a national democratic economy. Basically, we learn from South African experience. However, we still in Sudan, we are really in totally chaos. You know, our youth nowadays in the street, for thousands of them, they are refusing the dictators, you know, of generals, you know, because we didn't have the transformation. We failed after Bashir, post-Bashir, we failed to put successful transformations. Iphuthemo lekulitsembu leliphikisa kweveni laseSwatini lisola abaholi besadaka ngokwehluleka kubasita kanti solo ichubeke njalo nekufuna kubuswa ngenzandlo yelinyenti. Lelitsembu lithi Litsimba kutsi i-SACP iyochubeka nekwenda lolu bito.
It is unfortunate that a year down the line, the situation has not improved. What we were demanding last year during the uprising is still obtaining now. For instance, if our people were killed for demanding to elect their own government, our people were killed for calling on the monarchy to step aside from interference on the running of the affairs of the country. What the king did subsequent to that, he decided to arrest the leading members of parliament who had joined the people on that call. Kanzilinye ndila titfunywa Tinelitsemba lekuthi le ngomfa ye-SACP itawuba nesisombululo kuletinkinga letikhungetse umhlaba wonke jikelele. Indvuna yemaphoyisa bhekcele ithi batawusungula Litsimba lemaphoyisa lelitawubukana nedlame lasematekisini nekubulalana lokukhona kulemboni esigodzini ugu neherigwala. Cele uhlangene netinhlangano tematekisi letilishumi nesiphohlongo egama lakhe elugwini loluseningizimu neKwaZulu Natal. We'll pull a team. There is come to assess nizosiza mangasizi. Uhulumeni by the way unawo wonke ama skills. USARS uyakwazi ukubona ukuthi ucebe kanje bese ngoba wenze nje noma wenzanga kanje. Umcebo wenu kuzofanele ubekwe phezulu kwetafula. Sikhathele lo mcebo ogcwele igazi. We are tired of the blood wealth. Kuzofanele ubekwe phezulu kwetafula uchaze ukuthi ucebe kanje nje ufike kanjani nanka amateksi akho nako konke. Kulindzeleke ukuthi yenyuke imali yokugibela yematekisi etingcenyeni letinyenti teGauteng sasa. Inhlangano yematekisi i-United Taxi Association Front yesabise kumisa nsi yematekisi kulesifundza nangabe uhulumende uyehluleka kusombulula tinsayeya letibukene nalemboni kungakapheli emalanga lange-21. Kulindzeleke ukuthi kukhushulwe imali yokugibela ematekisi kulesifundza saseGauteng ikakhulu entshonalanga nelijozi kanye nasenkabeni yelijozi. I-UJF ithi kunyuswa kwemali kuhlale kusisombululo sekugcina, kepha lo mkhakha uyahluleka kusebenta kahle ngenxa yokukhula kwentengo yamafutha etimoto kanye naletinye tindleko tekuchuba lo msebenzi wematekisi. Iphindze yaveta ukuthi lo mkhakha usatikhotsa emanceba alomkhuhlane we-COVID-19. Lemboni yematekisi kanye ne-NTA yahuthula tinyawo kulokunyuswa kwemali yabagibeli kanye nekumiswa kwetinkulumo nalabasemagunyeni kuhulumende. Kanti letinkulumiswano setifike kangcingetshe. Indvuna yetebudlelwane nalamanye emave eRussia isola iMelika neNgilandi ngekucecesha amasotsha ase-Ukraine. Lelive lithi lokhu kuyinhloso yemave asentshonalanga eNATO lafuna ngayo ukuhlasela iRussia. iMelika yexwayise ngebubi balempi lese-Ukraine kutsi nemthelela lomubi emaveni emhlaba. Takho ngandi tishayeke phansi kanza kuhambeke etindzaweni letinyenti kulandzela lokubhonywa kwetindzawo letinyenti kakhulu kade empumalanga yase-Ukraine. Lusito luchubeke njalo nekungena kulela live kulandzela kuhlaselwa yimpi. iRussia ayikhombisi nakancane ukuthi ifuna kuphuma kulela live kusukela yangena ngendlovu yangena ngenyanga yendlovana. Abantu base-Ukraine bachubeke njalo nokucapha simo sebaholi bemhlaba lapho khona kumele kukhishwe khona kudla lokusala uhlavu elwandle lwe-Black Sea. Uthi webe ngisaba ngabe ngisekhaya hayilana. Sekuba nebumatima ukuthi balimi labanyenti bavune njengoba amasotsha ase-Russia achubeke njalo nokuhlasela abantu labanyenti eDonetsk. Sekukhona imitamo lesiyitama ukuthi sihambise kudla kwalelive emafeni emhlaba. Kanti tiphathimandla tithi lemlena ayibalekeki njengoba inebuve bayo nekutiphatha kwayo i-Ukraine. Lempi lena ayibalekeki. Labanyenti bayafa, labanye bayathikamedeka, labanye bayalimala. Lokuhlasela kweRussia e-Ukraine nekungahambi kwetindwe elwandle kuholele ekutheni kuphatamise ukuphuma kwembahla kulela live. Kwashiya nemikhumbi ingadi ukuthi kumele iye kuphi kanzi nekudla lokusala uhlavu lokunyenti solo kuhleti emathangeni e-Odessa. Iprasa yithi tawuya inkantolo lephakeme kuyofaka isicelo sesikhathi lesengetiwe mayelana nekufunela imindeni yasesiyahlala lekuyindzawo lapho bantfu batingenela ngenkani khona leselanga eKapa. Kwanyalo ke lemindeni ihlala emvileni yesitimela nyakenye iprasa yafaka isicelo enkantolo sekukhipha labahlali ngendluzula. Lo mvila wesitimela awukho esimeni lesifanele. Lokhu kuta ngemva kokuthi kwetshwe tintsambo tagesi.
nekuthi bahlali bakhe imikhukhu eceleni kwawo. I-Metro Rail akumisa kusebenta kwalomvila ngeminyaka wa 2019. Leli lokishi lelingakahlelwa isiyakhula lakhula ngesikhathi semkhuhlane we-COVID-19. Sijubo senkantolo sekususa lemindeni kulomvila wesitimela kungapheli inyanga yeLweti nyakenye sahlehliselwa ekupheleni kwalenyanga lesedulu. IPrasa ivete ukuthi kudzingeka 2 billion wemarandi kulungisa lomvila wesitimela. Iphinze itfolele lemindeni indzawo yekuhlala. Into ezifana ke namanzi, umbane, ne-toilet, yebo. So zezona challenges esijongene nazo apha kule ndawo sihleli kuyo, and le ndawo imdaka le. Sihlala nabantwana apha, siyaphangela apha, bayibona izinto ezinjalo. So and asikho safe ngolu hlobo umbane ubona ngalo, uhamba phezulu. Lezinye intambo zihamba pha phansi, and ke ngoku abantwana bayadlala apha. Akudala ndayiva mina asento andiyothunje lebithethayo. So andindelanga nto nangoku. Yebo sediyazi sisitori nje saphinde sigcithe siyabo. Andinalo into endiyilindeleyo. Kulindzeleke ukuthi Litiko letekuthutha libambe umhlangano nebetindzaba evikini lelitako ngalendzaba. I-APC seyende libito lokuthi kususwe Pravin Gordan lo imvunete emabhizinisi ahulumende esikhundleni sakhe. Lenhlangano ithi Gordan uyehluleka ukuphendulela ngemonakalo luka-Eskom. Lokhu kuvele ngesikhathi balandzeli balelicembu babhikishe embombele eMpumalanga bayothula incwadi yabo yetikhalo ka-Eskom. I-APC ithi lona ngumbhikisho wekucala kule minyeni lelandzelako kuvelonke. Emalunga e-APC abebhikisha namuhla athi sekwanele ngalesimo sekubita kwempilo kuleli, afuna indvuna yemabhizinisi ukuthi yesule esikhundleni sayo, aphindze athi lesento secishwa kwagesi ngenhloso yokumonga yindvo yangabomu. In any business, when it falls down, the head must take the responsibility. As you might have seen, you might have heard, there's nowhere where Pravin has taken responsibility for the fall of Eskom. And if you remember it very well, Pravin Gordan has indicated that instead of Eskom collapsing, the intention is not to collapse Eskom, it's to sell it to the private companies. And our people are poor, they are unemployed. They cannot manage to pay electricity from the private companies. Liningi lalababhikishi babosomabhizinisi labasafufusa abakajabuleli lokucishwa kwagesi lokuyinhlala yendeka, bathi lokucishwa kwagesi kunemthelela omubi emabhizinisini abo. Yasilimata kakhulu. Ngina ibhizinisi ekhaya internet cafe. Uthola abantu bagcwele kakhulu. Bamele kusiziwa i-load shedding. Igeza liko. I-load shedding kumele iphele. Sifuna electricity every now and then 24 hours a day. Lomele i-Eskom wemukele incwadi yetikhalo levele kulababhikishi be-APC. On behalf of Eskom, we acknowledge receipt of this memorandum, and we can assure you that Eskom will respond in writing by the due date which has been set, which is the 15th of August 2022. I-APC inikete i-Eskom sikhathi lesicishe sibe inyanga ukuthi iphendule lencwadi yabo yetikhalo. Nasivashela timakethe tetimali sifaka ukuthi irandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Irandi libita 17 rand 18 cents nalicasaniswa nelidola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 20 rand 30 cents, ne-euro libita 17 rand 20 cents, lipula libe 1 rand 32 cents. Inkomfa yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $1,706 le ounce, platinum ibita $847 le ounce, wela longakahlutwa ubita $97.31 umphongolo. I-Banyana Banyana kutawufuneka idlale ngekukhandla nayibukana neTunisia lamhle ebusuku emidlalweni wemkhumulajezi we-Africa Cup of Nations yabomake. Umphumela walomdlalo ngolotawuveta ukuthi ngibani lotawundlulela enzebeni yemhlaba yabomake etabanjelwa e-Australia nase-New Zealand. Umceceshi wabanyana banyana Desiree Ellis utawubukana nemicandza asukela wathatha Tindzaba njengemceceshi walelitsembu. Njengoba yadlala lo mdlalo ngaphandle kwabadlali bakhe lebabalulekile, munye walabadlali uthole ukuthi unemkhuhlane i-COVID-19 ngalesikhathi Banyana Banyana iyodlala neBotswana. Kwathi loyo bekahlala naye egumbini lekulala kutfole ukuthi akenayo, kepha kufuneka ukuthi naye ahlale yedvwana emalanga.
It's a big setback for us, losing the likes of Tembi and so on. But we just have to continue to look forward and prepare the best that we can with the players that we have available and give our best. Nanoma leli qembu lesive libukane nebomatima, umqeqeshi Desiree Ellis uxoke badlalele banesipiliyoni. Lo mqeqeshi unako konke lokungamphumelelisa lo mdlalo. The importance of this match is the fact that it's the knockout stages. It does not matter what you've done before. So if, like, everything counts, there's every ball, every blade of grass, everything. I-Banyana Banyana ibukane neTunisia lifike esigabeni semkhumula jezi. iMorocco ibelive kahle lokuqala lelisenyakatho neAfrika kungena kumgquzulano wendebe yemhlaba. Ngalesikhathi baphumelela umdlalo wabo itolo. Kutoba kokuqala ukuthi iAfrika ibe nemave amane kwendebe yemhlaba yabomake. Lokhu umcoka nyalo ukuthi i-Banyana Banyana ihlule iTunisia kude ithole indzawo kulomgquzulano wendebe yemhlaba letobanjwa eAustralia naseNew Zealand ngekubambisana. Sikubeka lapha ke lamuhla nasibitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe mathebula nisale kahle.